Sizothatha nje ithuba lokuthi ke azibike ubaba akwazi futhi ukuthi ayichaze ukuthi ubani uqhamukapi bese sinika ukudla kwendlebe noma kwempilo akasenakho ke la kwi podcast yethu ke Easily Sintu. Baba sikunike ithuba sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni lethu Easily Sintu. Mhlawumbe ubaba kafusha nje ngasitsho ukuthi ubani uqhamukapi ababukeli bekulindile. Baba Xolani mina ngu Dr Mahamba okuhlala ngibuya eLimpopo. Njengoba sewukhulumile ngithi ngizocala ngokubulisa wonke amagumba nomhlaba. Ngithi wonke wafinyelela ukubuka le video. Ngithi ngiyabulisa kini konke la sifinyelela kufika khona. Mina nginyanga yesintu. Ngiyazakala ngegama unyanga Mahamba ngiweLimpopo ekhaya. Yeah. Asithokoze. Ithokoza mkhulu. Yebo mkhulu ke njengoba ke usuka kude kangaka kukade ke silosixhumana nawe sikufonela silosikhuluma ku WhatsApp updateana ukuthi usukuphi how far waze wafinyelela kulo lelizwe lethu noma la e-studio sethu Easily Sintu. Baba mhlambe njengoba ke umbukeli ke buka nokuthi futhi ufuna ukwazi kabanzi efuna usiza ukuthi mawumlaphi wendabuko imaphi amakhambi ikakhulukazi osebenza ngawo nje mhlambe noma singaqala lapho ukuthi amakhambi osebenza ngawo esintu imaphi luphi usizo lenzayo kumuntu ogulayo nezifo okwazi ukuyilapha mhlambe. Okay babo Mr Xolani kakhulu mina isiphiwo sami lesengisiphiwe kakhulu mina isiphiwo sami lesengisiphiwe ngiyalapha baba lapha ukugula lokho kuhlukene futhi ngiyahlola umuntu ngiyamhlola ngicala ngokumhlola ukuthi inkinga yakhe yini ngoba ngeke ucale ngokwalapha umuntu ungangamhlola ungazi ukuthi inkinga yakhe yini uyalapha yini. Secondly kinamakhamba ahlukene makhamba wenhlanhla angaba izinto zakho sibucayi zibophile sikunikeza amakhamba sekuhlola masicede ukuhlola efonini lapha sizothola khona ukuthi inkinga yakho yini. Macedile ukuthola ukuthi inkinga yakho yini ila sizothola khona ukuthi indlela abazosikhombisa yona ukuthi yiphi indlela lesifanele sithathe ngokwalapha ngoba ukwalapha kwabantu kuhlukene akufani. Ithi ngithi nabo abantu bababeli bayagula ufanele ubahlole kuvamisile ukuthi uthola ukuthi isizo labona ngeke lifane. Isizo labana malangafani kanjalo kusho ukuthi wonke umuntu uzoba anokugula kwakhe kufuni amagamba wakhona. Kakhulu mangathi ngokuhlola uthola ukuthi maybe inkinga yakho asiyo inkinga le deep izofuna isandla sami njengenyanga ngoba kukhona kokunye ukugula uthola ukuthi maybe kunesilwane endlene kunesilwane ekhaya leso sifanele ukuthi sikhitshwe or kunesilwane leso uphela naso emzimbeni sifanele ukuthi sikhitshwe sifanele manje lapha la kuzofunakala mina or ngithi uze la ekhaya la ngisebenzela khona eLimpopo oroze ngapha endaweni yaseSoweto njengoba sizocala ukusebenzela khona ngapha eSoweto ngine futhi nendawo eGroblersdal la ngisebenzela khona ila kuzobonakala khona mase sicedile ukuhlola ukuthi siyosizana kanjani futhi masingathi sokuhlola wathola ukuthi maybe inkinga yakho ilula akhona amakhamba wendlandla ngizokunikeza umuthi nangu lo muthi lo ukhipha konke okungcola kokukhona emzimbeni. Lo muthi ukhipha konke okukhona okungcola emzimbeni ngaba uhanjiswa isilwane ngabe unamathunzi amnyama noma usebenzile ngenyemithi wathola ukuthi maybe ushayiwe ngerazor bakushayile ngerazor wathola ukuthi imithi ingenile uyaloma lo muthi uzozwa nawe masongena emzimbeni ulo muthi lo uzothola ukuthi uzokhiphi isinyama lapha kuwe uzokhipha ubumnyama lapha kuwe. Okay kubuwe kuze lo iswasho sendlandla lesi iswasho sendlandla sesivula konke lapho lokho kuvalekile empilweni yamuntu. Ikhombo ihamba iphelele kanje sikwalapha osekudeni sakuthumela yona iswasho sendlandla sakutshela ukuthi sisebenza kanjani mase sikhulumile konke icedile. Sinesifutho futhi isifutho sendlandla isifutho naso siyavula endlandleni yamuntu sihamba naloko futhi. Nangu omunye futhi uzokuchisa ukuthi ukuchiswa kanjani indodo manje le
izongena khona emzimbeni izongena ekhandeni uzoyizwa mase eshaya la ukuthi kukhona la kuzotshentsha emzimbeni kukhona namaphupho if amaphupho avalekile azovuleka mkhulu ngiyakubeka lapha futhi lokho ufanele ukhiphe konke kokukhona ngendlela yakukapa futhi if umuntu wanehlozi umuntu wakubona kuyavula ihamba nalokho amafutha futhi endlandla lawo amafutha futhi endlandla la siwasebenzisa ukuthi umuntu acobisa afake maybe any lotion lo oyisebenzisayo ufaka ngaphakathi futhi mkhulu sibuye futhi singene la lo imbiza yegazi njengoba uyibhekile kanje ethi African Miracle Blood Herbal African Miracle Blood Herbal eminye yenza futhi ngiyicala phansi ngiyayipheka ngibuye ngiyenze kanje njengoba uyibonile so African Miracle Blood Herbal ifuni iphuzwa futhi umuntu wesilisa umuntu wesifazana so akuhlukana wonke umuntu wesilisa or umuntu wesifazana wayiphuza why yenzani mayifika emzimbeni mkhulu lembiza le izo responda within 15 minutes or 10 minutes mawuceda ukuyiphuza ithi sithi maybe umzimba uyaloma umzimba ubuhlungu or amanyawo futhi ngicala ngokuthi yenzani egazini isebenza egazini njengoba uyibona ukuthi imbiza igazi kahle kahle iqondile egazini ukuthi mawuceda ukuyiphuza ingenelele ngaphakathi egazini kuwe ikhipha futhi nesidliso ikhipha futhi nesinyama if umuntu anesinyama ngoba iclean igazi yona ngabuyona lembiza ifuni umuntu wesifazana lo athi maybe makaye ema-periodini ngalesikhathi lesi sothola ukuthi isikhathi sama-period babanye bayagula mkhulu alale ngazingoba alale phansi yamlekelela futhi nakhona ifuna futhi umuntu athi amanya wabuhlungu ifuna futhi umuntu athi maybe ebedeni ngiyahloleka ifuna futhi umuntu athi mina nginesinyama ifuna futhi umuntu athi mina ngiyakula kahle kahle maybe ecoloreni lokho kugula kokukhona egazini kuwe uphuza lembiza kuyaphela mkhulu and into ngijabulela ngayo lembiza egazini futhi mawuyiphuza iresponda ishesha iresponda 15 minutes uzozwa ifuba unama pain emzimbeni uphila ngama pain uphuza njengoba sikutshelile ukuthi uyiphuza kanjani ihlala elinjalo mkhulu kunenye futhi nayo uya-order futhi noma uyifuna uyafona mawuyifuna ngiyakukhoriyela ngiyakuposela yona izofika maybe within 3 days anywhere la ukhona kunembiza yamadoda imbiza yamadoda iphethe kokuningi nayona futhi mawuyiphuza lembiza yamadoda yenzani umuntu wesilisa if ngoba amadoda asifana ngithi uthola bobanye abomama bayabalekela ngaphandle uthola ukuthi maybe ushesha ubuye endleleni or maybe akakhululeka kakhulu umuntu esifazana uthi mama ahlala umuntu esimama ahlale futhi lembiza le nobudoda futhi mawuthola ukuthi buncane iyakhulisa yalekelela ukuthi uthathe isikhathi seside instruction ikhona lapha kuyo ngiyakutshela ukuthi uyisebenzisa kanjani so yakhulisa yaqinisa ubudoda bahlala bukahle uthola ukuthi maybe ushesha ubuye endleleni yasiza nakhona uthola ukuthi maybe umama endleni akaneliseki yasiza nakhona kuloko sokuphethe futhi mkhulu lokho and futhi yenye into esiyenzani njengoba sisebenza ngawo lamakhamba kanjalo siyahlola ake njengoba ke khulumile kathi ayikho into esingayenza singahlole sicala sihlola and then sibone ukuthi inkinga yamuntu enjani izinkinga ziningi mkhulu sihlukene inkinga zabantu sihlukene so mase sihlukene kanjalo kusho ukuthi ufanele ucheke ukuthi umuntu inkinga yakhe yini uhlushwa yini laba abaphansi laba basiphethe unganitshele futhi noma uhlola ukuthi inkinga yakho yini yimi ngizokutshela ngoba yimi ngiphethe amathambo yimi ngingenwe ihlozi angangena ngayihlozi ngingenilwe ihlozi so le hlozi lele lemphethe ilo futhi lele zonitshela yonke inkinga ukuthi inkinga yakho yini uhlushwa yini kuzosuka khona lapha ngicabanga ukuthi nawe uyakwazi babaningi sebahlolile sibatshele ukuthi inkinga yabo na yini bahlushwa yini ilaba zocala basizakala khona mkhulu wami ngibonga
Yeah, ayisizwile mkhulu siyabonga kakhulu bathi ke elisuka mumva likholwa izagila kanti ke futhi ke bathi yaswela umsila ngokulayezela iyo imbila ke nethendele lisuka mumva likholwa izagila nje kusho ukuthi lokho nakho ukudla kwendlebe mbukeli mkhulu siyabona lana ukuthi lezi igubhu zakho noma le lamakhamba akho asildi okuwukuthi mhlambe kanti umkhulu mhlambe une brand yini ngoba asivamisile ukubona umlaphi wendabuko noma inyanga ibe nezinto ezisilde ezize ibhaliwe ama ingredients yini lezinto lokho umbhalo la ukuthi usebenzisa kanjani kancane ukuthi sibone inyanga ekanjalo kanti umkhulu uregistered yini kubalaphi Mkolo ngiregistered njengoba ukhuluma ku organization ngoba ngeke obenyanga ingekho organization lekuphethe ngingaphansi kwe organization yethu lengiregister lengaphansi kwayo sisebenza ngaphansi kwemthetho wayo leyo organization leyo njengoba ukhuluma kanjalo manje leyo uyibona lapha kulomuthi ibrand yami le yeah njengoba uyibona ukho omunye enye impiza yozoyithola ebhalwe kanje ithi African Miracle Blood Herbal ina le logo iyami umkhulu Mahamba yeah so ngisebenza kanjalo mkhulu siregistered futhi kinayo ikhemisi yesintu nakhona futhi noma wafuna akhona kwamanye amakhemisi esintu uyathola mara uyacala ufone ubuze kimi ngizokutshela if maybe lapha ukhona ayikho ikhemisi yesintu le kunayo brand yami ngizokutshela wa order kimi yeah manje mkhulu sikakuzwa kunye ukukhuluma uthi kunana le mithi leyo buyisebenzise bathi eyokuqeda inyawo emzimbeni mhlambe noma izifo nje njalo ama drugs emzimbeni sicela nje udlulele nje lapho sikuzwe ke sizwe kahle ukuthi kusebenza kanjani ke lapho. Okay mkhulu kinayo futhi i-colon cleansing kusho ukuthi lempiza ngine mhlobo A4 imine ile yamadoda ile yegazi kunenye futhi yesisu masicwalelana leyo isebenza ngesisu kahle isebenza komuntu lobathi ushonelwe maybe siyibiza thina ngesipedi siyibiza ukuthi amahoma umuntu masa kashonelwe uzothola isisu sicala singathi siyavuvuka lo muthi lo uyavala ukuthi lokho kungayenzeki or mawuthola ukuthi maybe umuntu mathi ngiyangaphandle yasithuma ngaphandle kuyophuma umoya nje kuphela uma ngala ukuthi inkinga yini kufunakala lo muthi lo sikhuluma ngawo ayikho yona lapha mara ikhona kuma shelf anytime umuntu masayifuna ikhona lo isebenza ngabantu babathi maybe sisu siyacwala sicwala imoya ikhona futhi okay kune futhi nayo le colon cleansing ine colon cleansing isebenza kanje iflasha yonke into ekhona emzimbeni kakhulu izinto zespiritually ngoba umuthi le asiyo ipilisi yesilungu umuthi masoyiphuzile kanjalo inama instructions wayo ulandela ama instructions wayo kakhulu ngokunye futhi ngibone isiza abantu abaningi laba bathi ba addicted kuma drugs ba addicted ku nyawupe inyawupe sayiflasha mkhulu yonke ngaleyo muthi lo leyo colon cleansing leyo ngoba umuntu wenyawupe angithi ngaphandle kwakuthi lento le khona ngaphakathi kwakhe isuke lento le ehlele ngaphakathi kwakhe macala apema lenyawupe yakhela so le colon cleansing lenginayo izo mosha yonke lento eyakhela lapha esisweni salomuntu ikhipha futhi nesidleso sesikhona nginayo mkhulu okay kezwakala mkhulu ayikezwakala cha mkhulu ngeke ayukukhovula akuvamisile impela ukubona inyanga ezenza imanga enje bese kuba ukuthi mkhulu ke mhlawumbe ke umbuzo khona futhi ongaba khona ukuthi esimeni senhlanhla nemali okay na umuthi ngiyakhumbula ngathi uthe wenhlanhla
esimeni nje sokuletha imali kusho ukuthi umuntu uyakwazi usebenzisa iziphi indlela zokuthi ikwazi ukuthi imali ingene noma iziphi indlela engangenisa imali kuthina umuntu uma esebenzisa amakhambi akho. Siyazi ukuthi ziningi indlela zemali, khona esheshayo yesithwalo, khona inhlanhla yokuthi imali uyithole kungabe inzima ukuthi uphathe imali futhi ingasheshi shabalale, kodwa ukwazi ukukhomba, ungathi uhole namhlanje kusasa usiya komashonisa, kodwa ukwazi ukuthi imali uthenge ukhomba ukuthi ngithenga ukuthi nokuthi nokuthi izinto ezikanjalo omkhulu. Mhlawumbe uyakhona ukusebenza kuleyo ndlela leyo. Umbuzo wakho mkhulu ngawuphendula kanje. Indaba yokucala angithwalisi. Asiloko ngokufundisile lokho. Umuntu makathi inhlanhla, masikhuluma ngenhlanhla, sikhuluma ngenhlanhla yabakini, sikhuluma ngenhlanhla yedlozi. Asikhulume ngendlandla ukuthi maybe sizokuthwalisa or sakuthwesa yona leyo ndlandla leyo. Imithi yendlandla sinayo, and futhi ngeke ucala usebenzise imithi yendlandla ongagezwanga. That is why ngithi before ucala usebenzise imithi siyakuhlola la sakucheka ukuthi inkinga yakho yini. If ihlozi alikho siyofuna nalo lehlozi sibuya sicheke ukuthi lehlozi likhishilwe yini kuwe futhi liphume kanjani kuwe. Kunemithi mkhulu yakuhlakanisa ihlozi, yakubiza ihlozi lamuntu maselibalekile lingekho ngoba indlandla yamuntu ngemvelo isehlozini lamuntu. Isesidalweni samuntu. Ngoba akekho umntwana wangazalwa anganayo indlandla. Ayikho leyo yakwenzeki. Kokuningi mkhulu sihlanganebeza nakho masifika la emhlabeni. Siathekwa ama-spirit amabi, siathekwa ama-spirit futhi siyathakathana emhlabeni. So ikhona eminye imiboya yothola ukuthi maybe yathi mayaku-atheka yacosha ihlozi kuwe. Mayicosha ihlozi kuwe mkhulu kusho ukuthi kuzobonakala into ebathi isinyama. Isinyama lesi sibheke futhi nasihlola ukuthi singene kanjani. Yes. Ihlozi uthola ukuthi sometimes uthola ukuthi akekho umuntu okuthakathile. Nathi nje ihlozi kunokukhona la kokwenzeke khona lokho kwenzekile kufanele ukuthi ukucheckwe kubuye kulungiswe mkhulu. Ngoba wonke umuntu wazalwa la emhlabeni uzalwa nayo indlandla. Nisebenza ngaleyo ndlandla leyo mina. Sayifuna indlandla yamuntu sokuchecke sokukhiphe konke ubumnyama bonabo egazini or umzimbeni wakho. That is why lama product la nginawo ikhombo ihamba kanje. Uzocala futhi usebenzise le yakucala. Kubalulekile kakhulu futhi ukuthi ucala usebenzise le yakucala for 3 days. Why ufanele usebenzise le yakucala for 3 days? Iyakhipha konke kokungafunakala emzimbeni. Iyakhipha konke lokho hamba nako ungakubone esimoyeni emzimbeni. Yakhipha futhi zonke izinhlanga zongabe onazo emzimbeni. Bathi mawuceda ukukhipha lokho wabuya manje kunesifutho sendlandla. Indlandla le mina ngikhuluma ngayo indlandla ngoba indlandla imali, ngoba indlandla emsebenzi, ngoba imali evela ngendlandla yakho. Imali ngeke ivele nje emoyeni or wathi mawuvuka wathola ikhona mkhulu leyo angiyazi. Umlengo angiwazi. Into ngiyazi kwalapha. Sibuyele futhi ngibambe kancane indaba yokwalapha. Ukwalapha mkhulu ngephiwe amandla wakhona akwalapha. Ngifuna umuntu wathi uyagula mkhulu. Uzovuka. Yini? Amandla wehlozi lawa ngikhuluma ngawo. Amandla la ngwaphiwe lawa ngikhuluma ngawo. Indlandla yakho ivela kuphi? Ivela ehlozini lakho. Ivela ethongeni lakho. Ivela umsamo. Uthola ukuthi ekhaya uthola ukuthi umsamo wakho awukho kahle. Iyiphi indlandla lezo ngiyana umsamo ungekho kahle. So lamankhaba mostly la mina ngisebenza ngehlozi mkhulu njengoba ngikhona ngihlola umuntu wasekudeni. Ngiyamcela ehlozini. Ngiyamcela ehlozini lizontshela ukuthi lo muntu inkinga yakhe yini. Ukuhlola mkhulu i-head office yakwalapha futhi kila sicala khona kwalapha umuntu masicala simhlola ila sithola khona indlela yokuthi umuntu somalapha kanjani. Mawuceda ukuhlola ubona inkinga yamuntu ukuthini kuzofunakala amakhamba ale inkinga lewetholile kulomuntu ukuthi umuntu aphole. Futhi mangalapha umuntu angimalapha engingedwa mina mkhulu. Ngiyalapha umuntu ngihlanganise lamahlozi lawa akibo nakimi.
ngoba bakithi kimi bazongitshela ukuthi lo muntu inkinga yakhe ilo njengoba bangitshelile ekucaleni masihlola bazondirector bona ukuthi mina ngiyenzele lokho muyenzele lokho yaba khona umuntu siyamgeza ngeke mkhulu inhlanhla ivele ungcolile esimoyeni sakho ungaba muhle wathola ukuthi mawugcokile wafanelwa ugcoke kahle mara uthola ukuthi ngaphakathi ngoro simoyeni sakho ayikho into ehamba kahle siyokubona kanjani siyokubona masokuhlolela ekuhleleni kwethu yeah usebenza kanjalo mkhulu inhlanhla yemali isebenza kanjalo inhlanhla futhi ngeke sithi inhlanhla yemali masikhuluma ngenhlanhla lese yakha ngale mithi sikhuluma ngenhlanhla yempilo yakho le iphethe konke kwakho inhlanhla yempilo yakho le iphethe konke kwakho obviously imali ikhona obviously umsebenzi ukhona obviously namabhizinisi wakhona lapha kule nhlanhla le sizofuna lokho uzalwe nakho njengoba ngoba ngikhulumile ngathi akekho umuntu angazalwa angananhlanhla sizofuna lokho uzalwe unakho futhi sibuye sikubuyise ukhanye mkhulu abantu bakuthande abantu bamina ngabahamba kimi bonke baphumelela futhi baya umbona savela lokuthi no uyathandeka umuntu wesifazana futhi makathi mina ngathi angithandeki amadoda abanthande samenzela amakhamba ukuthi athandeke samenzela amakhamba ukuthi athole umsebenzi ifaka asebenze mkhulu angifuni ukukhuluma manga ukuthi maybe uzothola imali ngaphansi kwempete or leyo angiyazi mkhulu ngisebenza ngco ngethongo ngisebenza ngco ngehlozi lakho so lesihlozi lakho lokuphathele khona sizokucontanisa nakho futhi siyakuthumela mawungana inkinga enkulu siyakuthumela nje mithi enhlanhla ba uthi maybe umuntu athi ngifuna umsebenzi angithole umsebenzi mkhulu siyakugeza sisekudeni nawe futhi kokunye mawunenhlanhla mkhulu ngiyakuthumela mina ngiyakutshela ungikhalela ukhala ngiyakuthumela la ngizokuthumela khona lapha manje soba sesisebenzisa imvelo mkhulu sisebenzisa imvelo ukuthi silungise konke kwakho ngokukuhluphayo ngoba imvelo ayihlulwe ulutho bonke abantu bala emhlabeni singaphansi kwemvelo ngakufonela useSwaziland or usewukuphi or wamfonela ngakutshela ukuthi hamba uye kuphi uthatha 1 2 3 inkinga yakho izolunga mawunenhlanhla futhi ungathi uyahlola mkhulu mawuthi uyahlola wathola ukuthi maybe izinto zakho sila awubone wena ukuthi yini lezo kwalapha ithongo lakho futhi wathola ukuthi banenhlanhla lokutshela lintshele or bakimi bacondane basheshe bacondana nalethongo lakho banitshele njengoba mina ngigehla mkhulu banitshele ukuthi thatha lo muntu for example ahamba emfuleni athathe lokho nalokho ayenze 1 2 3 umuntu wabuya abe right kusasa kufonela athi mkhulu ngikwenzile so kwalapha ngemvelo ungekho la ngoba umoya awuhlulwe mkhulu umoya ayikho into ehlula umoya ayikho into ehlule imvelo masikhuluma ngemvelo sikhuluma konke kwala emhlabeni futhi masikhuluma ngemvelo sikhuluma konke kokukhona ngale lokho singakuboni emathongeni wakithi sikhuluma ngemvelo manje lapha uthola ukuthi ikhona into encane lo izisebenzisa athi hamba uye kuphi uthola 1 2 3 wenze 1 2 3 konke kwakho kulonke mkhulu ngiyazakala mkhulu hayi cha kezwakala mkhulu hayi onendlebeke cha uzwile umkhulu njengoba nje kucacisa ukuthi uyahlola futhi umkhulu efonini noma ngabe ukuphi isifundazwe uyafona ufonela umkhulu akuhlole efonini akutshela indaba zakho bese kuba ukuthi ke mase kumele ke akusebenze ke seniyakhulumisana ukuthi ke unihlangana kuphi utholakala kanjani mkhulu utholakala kanjani utholakala ku ziphi inamba noma ku WhatsApp neze call noma ku Facebook mkhulu ngikhona ku WhatsApp 072 040 1827 072 040 1827 ngibe ngitholakala futhi ku Facebook mara angisebenzise kahle Facebook sengisebenzisa sometimes umuntu ngoba abanye abantu uthola ukuthi maybe bazokuthola khona ku Facebook sengiyenzela lokho kuphela and then ngiyatholakala futhi should you call no WhatsApp yeah you call
nga WhatsApp ne-call ikhona yona leya 072 inayo i-call ungamfonela futhi or unsendela SMS. Communication ya leyo number le ikhona yonke, wafona uzongithola, wa WhatsApp uzongithola khona mkhulu wami. Yebo. Hayi sibonga mkhulu, ukhulumile wageqa amagula bathi inkosi ayiqedwe cha. Kusho ukuthi ke sithathe nje intambo siphinde sizibuyiseleke kubo ababukeli ke, njengoba ke besivashele umkhulu ke inyanga ke, njengoba ekwazi ukulapha ngokwendabuko, aphinde futhi abe umuntu ohlolayo, akazi uqinisa nomuzi, akwazi nokubuyisa isithando sakho sakudala esakushiya, akwazi futhi ukuqeda i-drugs noma uyinya ubegcwele umzimba enganeni. Kuningi nje akwenza kuya ngokuthi inkinga obhekena nayo yipi, kodwa umkhulu uyazethemba kuyo yonke indlela yokulapha. Kusho ukuthi u-registered. Okubalekile ukuthi ke nje imlaleli njengoba ke noma mbukeli wezile isintu wazi ukuthi ke okubalekile ukuthi usubscribe, ulike, comment ukuze kokunceda lokho ukuthi uhlale unathi singadukelani nawe. Njengamanje ke sesithatha ithuba sibuyisela ke endambeni ukuthi ke sesiyobonana ngokuzayo umkhulu, kodwa senithembisa ukuthi sizohlala sinaye. Seningaqala ke nimfonele nikwazi ukuthi nixhumane nomkhulu.